जोङो नैबे बोसोरनिफ्राय जोङो सेथि रंजालि बैसागु लादों गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव थानाय नैबे आलंसार गामियावहाय दा जोङो हाबाफारि बादियैहाय गिबियाव फिरफिला दिखांबाय बेनि उनावहाय होमेज टु मार्टियार्स दा हाबाफारि बादि जोंहा जे मोसानाय कम्पिटिशन फक सं डुएल डान्स बेफोरबायदि हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन सिंगल डान्सनिफ्राय लानानै ग्रुप डान्स डुएल डान्स बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा आर्टिस्ट हिसाबै दंबायो जोंनि लकेलनिनो जों बिसोरखौहाय नैबे जे रंजालि बैसागु बाहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो हांख्रायहरनाय जादों जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि नेहाथारि राजकुमार नार्जारि बिथाङा बाव नुजाथिफैगोन लोगोसे जोंहा लकेल हिसाबैहाय गेस्ट अफ अनारफोराव दङ एमएलए जिरन बसुमतारी इएम उकिल मुसाहारि लोगोसे एक्स एमएलए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म लोगोसे फारि दंबायो बिदिनो गोबां जोंनि बिटिसिनि मानगोनां इएमफोर जेरै उइलसन हासदा सार लोगोसे जोङो हांख्रायबावदों गुबुन गुबुन मानगोनां आलासिफोरखौहाय গুমা ব্লক যুৱ শাখাৰ উদ্যোগত আমি এই প্ৰগ্ৰামটো পাতিছোঁ সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে হয় সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আমাৰ লোকেল যিবিলাক আৰ্টিষ্ট আছে ইহঁতে আহিব গেষ্ট হিচাপে কোন থাকে গেষ্ট হিচাপে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰ থাকিব আমাৰ এমএলএ জিৰণ বসুমতাৰী ছাৰ থাকিব লগতে ইএম ছাৰ আছে দুজন উকিল মুছাহাৰী ছাৰ আৰু উইলছন হাজদা ছাৰো থাকিব গোসাইগাঁৱৰ এই আলোকঝাৰত আমি বৈশাখী ধৰক বিদায় পাতিছোঁ ইয়াত আমাৰ ফ্লাগ হোষ্টিং হ'ল আমাৰ হোমেজ টু মাৰ্টিয়াৰ্ছ হ'ল পেণ্ডেলটো উদ্বোধন কৰা হ'ল এতিয়া আমি আমাৰ অপেন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে এইটো হ'ব আৰু আমি সবকে মাতিছোঁ আহক আমি আনন্দ উপভোগ কৰোঁ